Om Swastiastu. Roh wayah nih. Aduh, maro saja suut mau balik nonton Rejang Ratu Segara. Nah, niki balian nih nyelamatan anak kerawan pesan ini liwat nih. Makanya repot sibuk ulin tuning hitungan anak kerawan nih liwat nih kok makanan telah nanti saplar nanti. Aduh, rahayu rahajang Ratu dodane di tiang sinarang sami. Nah, niki benten kebetulan. Hello, good evening ladies and salesmen. Ya. Yeah. Nice to meet you. Welcome to Tanah Lot, DTW Tanah Lot. Where you come from? Malaysia? Oh, Rusia. Ya, yeah. Gorbachev. Yeah. Nah, karena yang di Rusia tuh bahasa Rusia tuh pasti di belakangnya mesti cop atau cep. Gorbachev. Pemain catur Garry Kasparov. Presiden Rusia Gorbachev. Sindok ane gedenan sekop. Okay, welcome to Bali, welcome to DTW Tanah Lot. Tanah Lot very beautiful. Ya, yeah, very beautiful ya. Karangasem Salak Tipul, Kintamani Kuluk Tipul ya. Kader Subroto Yuna. Bencong Tipul. Ya, perkenalkan ada di tiang Niloh Maderai Guliantari Rojali Ratu Joda Angelina Jolie Tapasya Bundela Sing SPD MTR. Luar biasa acara hasal botanah lot lah guys cek megepuran. Makanya sami penonton wau nonton Rejang Ratu Segara nih. Sami nonton. Penari 1800 ane kerauhan 1799. Aneh nyago aja daso. Aneh ben daso mau bingung nih jemak tuh lepak nih jemak tuh kerauhan. Terpaksa nih nyago aja daso tuh milu kerauhan. Wah. Mekena pramang. Akhirnya bejam. Sebuah meteng-metengan nget-ngetan ibo ya mengejang. Tapi itu saja sini kita nyingi. Asuhan koran tiangnya. Ya luar biasa niki acara yang suk semua niki Bajang Ring DTW Tanah Lot suk semua undangannya khususnya juga niki sahabat-sahabat saudara Ditiang Semeton Ditiang Production sukses luar biasa tepuk tangan yang meriah. Wah ini supporter nado ya hebat i centil malu jeritin pangado jak gerada geruduk ayo meleak ayo Apo ayo lihat barak nenen wop speaker ayo aduh, nah nyen liat neneng lah panah. Weh, sing jadi gitu gelar-gelar nah undangan-undangan resmi kan rauh nenek-nenek. Enggal besu. Aduh, lebihan ken Rejang Segaro anu Segara Ratu Segara 1800 Ani pingsan besik di UGD 1799. Penontonnya jak ben sangat pedean gitu. Rame yuk, pol. Sajurai. Waduh, wayah. Yang rame penontonnya, orang malu penontonnya ada podangan rai. Yang saja ada podangan ayu saja bedang. Bun. I'm sorry, Mister. What is your name? What's your name? Yeah. Oh ya, nih, najak. Itu bahasa Rusia, yang rago balian slop gitu anting. Ya, nice to meet you. Rai, teka-tekaan jantungnya, teka-tekaan talian celananya, made Rai. Pangseng lang kejut, nakuin kejadian ayu, made Rai. Perlu sing nekaan len celana.
Sing mecelano. Egal deh. Saya ke Nyai Maderai metempo Nyai malu dangkelen gelar tengengan matanya. Nah, aku yang ngon bungut nemu nenek. Mana tiba? Ampun, Du. Koyan tareng engal yu ayo sampun Gusti Ayu. Cek. Mi ya usah nih. Mi usah. Dia doang sesistem nih. Mi ini usah nih ganti. Cek nih sampunan dan dados ngeniko kinten dan dadi nih nah baik-baik nah apa nih. Adik itu rai memunyi milu namu lagi nih munyi nayu ini rai usah. Oh dona style. Stile. Ya. Woi, Dewa Ratu pedang liat kumis yang ngenot apa? Iya, kacan jarang les malu. Ya orang metakenan nanti nak nonton. Wah, bapak nih paling si Duri teko paling si malu negak ngabuk karpet. Padahal man waktu itu 1 jam. Yo negak yo suwodar yo. Bapak main ngabuk karpet mani yang mau balik dini canggih mas kulkasnya cuma abang main. Udah abang kulkas sih. Pas yang beli Ben. Apa aja itu? Udah nggak boleh kulkas. Man. Tuh kan kulkas. Yang bapak itu saya kulkas Rai. Kulkas 2 pintu udah mundok kedan apa? 2 pintu 1 kamar mandi. Apa tuh yang bapak? Yang bapak itu saya kulkas. Apa? Laki-laki tipe Vespa. Punya aja biasa munyi ya. Laki-laki tipe Vespa kecil aja mau bunyi gitu. Kaden po halo lebih best ya. Po tawa ibu saya mau bunyi gitu. Bling tuni gitu mau bunyi gitu ah. Itu laki-laki tipe Vespa. Vespa. Maksudnya body? Nawang motor Vespa. Body gede. Oh gede coba bapak. Oh. Masalah nih? Kenal potnya pasti gini. Coba takon ini bu kenal pot bapak itu nih. Kenal pot Vespa Ingat Hana. Ikan. Ani ngerti masalah knalpot bapak Ani di samping. Itu nak masalah tanggung jawab dodong hitungan knalpot tadi. Bapak ini nawang nak penggemar Vespa. Penggemar Vespa. Ini nang ujang igong nih ngapa juan ini nih. Seng juan ada aneh tuh. Apa? Kamera. Oh, rago potret ah. Oh, rago potret. Seng rago seng tuh potret nih Rai. Oh, bisa mengkebar. Adi milunas bapak ini.
Sing bolong sing. Kue. Aduh kan ada anak. Acara Tanah Lot. Festival Tanah Lot Art and Food yang Tanah kedua. Tanah Yang keren mai, kita malu. Nyen ngorin mai Au, production. kini production ngali progino lengahan gini. Di lengah di Tanah Lot Festival sing tawang rai. Tawang artinya malah kenapa dia ngeliat mai Pang sing pocol nak ngai tulisan makanya harus Oke, dibaca. tuh, harus baca. Harus baca. Welcome to Tanah Lot Art and Food Festival yang kedua. Tepuk tangan naik. Kalau mau suasana yang penuh keindahan, datanglah ke Tanah Lot. Tanah Lot. Kalau mau acara-acara tertentu yang hebat, yang wah dan penuh keluar biasaan, carilah Harilah production. Kalau mau acara ada hiburan, Hah? yang lah panak natlong bulanan yang makiring anten Ricky nge. Tah termasuk lah kucit kepus pungsat alih. Yang ada melas pas kloset kamar mandi, Nih alih. bicang aleh. Bungun. Hiburan canging mas. Gitu. Hiburan. Ambil lagu promosi tanggal lunas Iya. cicilan canggih. Udah malu ngikal. Lah cicilan nih bawa. Memang malu jangan perkenalkan diri jangan penonton nih. Masih bocor jangan mau bayar selalu nak kayak ini seliwan dan kuning. Yena anu rodona panitia tukang foto itu juru kam. Juru rekam. Sing juru kampanye. Ganteng bapak Juru kamera. Bule. Ih, cicingnya uli beleleng oh. Memang malu jangan perkenalkan diri masih bocor jangan mau bayar sama penonton yang kenal dia jangan menderai. Ayo dan nanti sarang sami sani wangi yang ditiang om swastiastu. Pesawat naik. Makatan nyautin panak meng gini ya. Rai. Mesal. Ngawak Rai orang jam penameng tawang Rai apa penameng ini? Ai. Tate titik sikut sepat ane nontonnya nak lingsir liu nak kelihan keni rago liu ngangon nak rago parilaksano metato metiti pangirago nawang irago ang apa adana mesikut sepat gitu nak. Aduh titi sikut cepat ada dua liu ada jenis liu bangkit tebang nawang ragu data titi mau parilaksano subuh jangan orang om sosiatu jangan penontonnya si pesawat berkeken yang Rai kan bocor jangan orang om sosiatu cuma Rai orang itu jangan penontonnya si pesawat keken Rai. Udang liter besan ngamah holi. Cang orang Rai nggak holi? Ang sepungan. Ya cang sing leper aja holi Rai. Apa? Kan liping. Ini nih saran mandi. Kan. Ayo nunas lugre titiang ring ngiratu itu dan sinarang sami sani banget kusumayang titiang. Iring ngelungsur rahayu rahajang ring hidup daro sesunan bedalaran antuk pengastung karena cakupan tangan sinarang sami Om Swastiastu. Oh. Holi yun nak pesawat Om Swastiastu. Yang kaya Coba cang ya nih. Aing Donai gede. nak luwung kedai ini pengelingin sih kayahan ke banyar. Ada cang orang aing cang ponen cang memunyi. Nen lalu. Lah kian canggih. Ini alman waktu jam gening jek. Aing udah nanti sarang sami sani wang yang titiang. Giring aku pangkara kali kata orang pangas tungkaro panganjali umat. Oh. Telolet om. Lihat barak ini. Sing tadi gitu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ah, mata sing saut deh. Bang malu cang masalah bocor cang orang Swastiastu. Pankrok belahi bawa betul sing saut deh nih boy. Ya luar kade. Adi sih mesti goyang adi. Salah kaprah. Bocor cang. Eh, eh, Cang aja mu sebenarnya mai Rai. eh. Cang aja mu. Nah anu nah. Ini ada yuk. Hadir Rai.
nih? Yang tuh simbol canggih. Apa tuh? Celeng canggih. Apa celeng canggih? Peserta rejang nih kerauhan tuh nudi duri. Sing rai celeng tuh rai. Nah, Coba celeng. Yang mangsit pone marambol canggih. oh gitu. Ayo. Lanjut nih. Ada rai. Nyari. Ayo. Duh nak kenyat-kenyat gitu nak jamboke. Oh mbok ge. Harusnya kenyal bungut-bungunya gitu. Bener sebenarnya rai. Begitu. Soalnya yang manpes makanya ulah-ulah encang gitu membunyi. Oh yang gini biasa nih bunyinya. Pangimut-imut cang. Imut-imut, kles payas amit-amit. Kali Rai. Apa? Yang kepesu yang kemedal deh Rai. Pesu. Pesu naik mau pangengal mau pesu si pasingalan mulai penonton nih. Ye, sing mulai. Nak nginep di nih jamone. Sap cang sajo nginep. Nak penonton bayaran nih. Awak penonton bayar. Oi penonton. Kan gede yuk. Taman pipis penonton nih. Tadi mesti calon narang mesti lihat ya. Kalian malu mau jangan. Tadi mau beli tadi. Jeretin beli kan. Oh jeritan. Rai. Ya, Ayo. medal. Siaga ida. Ye, medal. Bordewo. Kunci. Masing Memang Ratu Bentaro. Jeru gede di tanah megat medal. Rai. Boleh cang. Apa? Sing celeng cang sing nih. Apa? Bangkong cang Awak bangkong sing. Bangsung nani. gawat sekali kamu ya. Tiap nak rame orang-orang bangkung, celeng, gak bangkung, gak celeng, gak bangsung deh Rai. Gajah. Sajo gajah. Lah belalai ya. Tapi bawa. Tapi bawa. Apa nih? Itu loh. Itu ada. Sing belalai ada Apa? keran. Ini aja nih. Keran yo belalai yo codok ini. Ikan. Nawang penyu empas. Penyumpas. Heeh. Itu mau ras penyu kene mah. Pekeledan. Saya terus penyu. Awakin. Aja. Sakral tuh. Apa tuh? Pincau ulip puro dalam. Dalam Keris tunggal aja batu mengkocok ada dua. ceng, Ya. ceng. Jangan salah. Oh, buntuk dan bungut Yang buntuk dan bungut na paralon yang nang menjelap. Cara jet siap kuman bungude. Nyidara keto deh Rai. Nih betul agak ini deh Rai. Coba jadi paralon dasol dem udah menjelap na bungut. Acara luar biasa. Misi luar biasa, acara top gitu nah. Top, iya. Beli kaman jila 5, beli kelepan keluar angkasa. Nama artinya, tiang depan dari Pergina, penontonnya luar biasa. Tepuk tangan sarang sapi. Tepuk tangan. Luar biasa. Beli kelepon aji lelima. Balik telepon aja lah lima. Berjalan-jalan ke desa Winya. Mau jalan-jalan. Demen tidak di Pergina. Suat Miguel bin mani cicilan membayar. Asu kara deh Balik Rai. telepon aja lah lima. Oh, Beli nasi beguling mesti sambal mata. Artinya, Jangan. Lalan gitu. nah ada jelemu cenik kini mamahan ini hitung-hitung nah. nih enak kayak pantun tuh harus pengerti Nayu. Marti kan Marti tuh mesti beguling mesti sambal mata jangan. Tuh maman kira banget, cah bisa gitu ha. Beli kedan ke Pekan Gianyar. Au. Beli ragi ke Pekan Buleleng. Nenek.
nak ngain tapi. Aja alung gitu ngai. Hajan dirai. Jalan-jalan ke Tanah Lot. Jalan-jalan ke Tanah Lot. Menonton Rejang Ratu Segara yang jumlahnya 1.800. Ya. Artinya 125 orang kerauhan 125 orang kerauhan diselamatkan oleh sekitar 15 pemangku. 15 pemangku. Bertebaran para wartawan Ya kayak gini. menyonting para penari-penari. Oh, nah udah. Ya pantun curhat. Saya curhat. Sing pantun, sing nak ngordo. Orang pantun, keting orang pantun. Ale aki bogung. Ampura kayak penontonnya. Yang berdua wang jero gak lengahan pendek. Kayak orang mau lengah minyak, masih kayak maya hibo. Nyen maya aja. Tadi bisa nyelem gitu. Pawas canggih ulung. Iya, saya jago. Oh, pas yo ayah. Aduh, bakarnya rasa Rio nanti pesu pas harus jago. Harus jaga. Oh, diselamatkan. Nanti kita. Warna wayah saja nih. Bangsa kena len kena gitu. Ya, salah. Ayo, lanjut ya, Rai penabung monggo tarik lah. Nyasaran lemo angsokan ama kabahangan semiane. Asik lagi sobat cantiknya. Om Swastiastu. Yuk kita nonton Canging Mas. Yuk Canging Mas memang oke. Ada Gekiki, Ayo cantik. ada juga Julian Tari. Kelipo. Aduh, jok tiang listrik lepas. Cang bingung Rai. Ada bingung nih. Cen jet nih, cen basang nih. Cen. Gane cang ngintip yang mangus. Oh gitu. Saru Rai. Apa nih? Balen sang alehen. Apa nih? Ane di muka nih bolong jet apa bolong bungsat. Kamu lo lihat ya nonton anak. Jelas. Dalam apa? Sing ada saru. Yang bolong bungsa dia jenih. Oh jenis bolong bungsat nih. Iya. Kan bolong jet nih. Marwayah gede. Ya cang ngentut cang. Makanya yang ngentut tuh bahaya ngentut dia. Karena nayo nahan ngentut ke sing ngidang. Kengen. Makanya yang ordo biasanya kadang-kadang Cang di kamar kan dek curhat ya jangan curhat cang. Curhat ingkang. Cang ngentut Rai. nah, Ketemu ngentut canging. kok gitu? Yo langsung ngentut. Engken bunyi nih. Ayo nyo jelek-jelek gitu nyendut. Ngentut tiang paling luang mah. Engken. Telap titik. Telur. Telolap titik. Ajong kayak nyiga dan Jangan kita dianggap berbicara jorok. Jangan Karena kentut pun perlu diulas. Oh, perlu diulas. Ilmu kesehatan mengatakan bahwa kalau kita kentut di atas 15 kali sehari, 15 kali sehari. berarti orang itu sehat. Orang sehat. Makanya nih Rako,
ulin di semengan nganti ke jam sore maro pang 5 pas pangannya pang 16 maro sehat Biar 16 kali. lebih dari 15 ya. Makanya ini ki ilmu kedokteran nih kinge. Entut itu nggak joro, Rai. Dah, joro. Entut teh nak merago angin sing gitu. Nah, susahnya ngambru kadang. Anu bahasa Inggris bedek-bedek ngorto ya Pak ngerti dah. Bahasa Inggris. Good evening, ladies and salesmen. Kamu Lidi anu Lidi Lijam. Rusia. Rusia. Anek cek deh Rai. Rusia. Oh. Makanya enak Rusia tuh ngomong tuh biasanya yang ada tamu Amerika, tamu Inggris pasti ngotok ini. Kan? I'm sorry, where you come from? Artinya gini ya, guide biasa udah ngotok. Yang ngotok aja tamu Rusia, biasanya tamu pasti nggak mau pajang. Karena gini yang ngomongnya itu, coba agak dekat deh. Ngawak ini. Agak gitu ya ngomong. Agak engkeng. Ya aduh saya gitu jenangnya. Cio aja ngorto pasti gitu. Cang nak saya ngorto aja tamu Ajo. Ayo. Bisa saya Inggris? Bisa cang ngorto aja tamu gede cang melalui ke seminya sing itu. Beli lengis. Saya melalui cang shopping ke seminya, Rai. Tuh, apa beli lengis? Lengis apa? Di seminya kan namanya. Sing minyak lengis saminya. Di kuto gitu nah. Di kuto cang. Ketemu cang aja tamu ganteng saja tamu Ganteng? Begitu? Kenalan cang aja tamu Rai. Oh, pakai juang Aing. Oh gitu, begitu. Ngorto cang malu aja tamu Ngorto? Bisa? Luang ngorton cautan cangi aja tamu wai cang ngorto aja tamu. Wahi ngorto? Wih, berarti lancar bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggris Berarti saling ngerti berarti aja gitu. Saling ngerti. Oh, kayak maksud nih? Tamu bahasa Inggris. Begitu? Cang bahasa Bali yo. Wai cang ngorto aja tamu. Lili. Tadi ada saya ngerti no. Saya ngerti nak tamu ulang. Iya, ada tamu Jepang mai pasti gini langsung ketaran ya dua nih. Arigato. Iya, arigato. Nih mau ketaran malu. Kukiro, pana kukiro. Udah bin udah mau ini. Bin. Wah, arigato. Kukiro kura-kura. Jenang di kura-kura jenang nih ya. Itu ceruk penyu. Boleh nyekek mbok cange yo. Ajan luar biasa. Kura-kura orang lain. Apa? Saya kura-kura nih. Sing gading orang kura-kura. Pedawang nalur. Alus-alus kita nih ya. Lihat apa penontonnya di Rai. Luar biasa penontonnya ya. Ramai-ramai yang boleh. Emang semuanya asli di sini di Rai. Iya nunyu nak mau balik harjo bahaya. Ada kita. Dagangan nak sing payur. Ibur. Ngibur. Igel nah. Igel. Oke. Yoget nih. Sing gening. Sing. Oke. Ini tam. Mr. Sosok you dancing with my friend? Dancing a moment? Dancing please. Don't worry. No problem. Okay, lady. He is a woman. Yeah. No problem, mister. I'm jelemo ya. Saya nggak jelemo. Ama sandal. Oh, panak nih, kone panak nih. Your daughter? Yeah. Dancing with me, okay? Iya. Ayo, okay. Jemput. Come here. Dancing. Sehingga aja bencong pak. Gitu obatnya. No problem with me ya. Dancing with me. Don't worry. Metakon. Ya, ayo. Dona dengke kena metakon. Nyeneng ke. Metakon calon lagi ngamah jelemo aja. Macam aja ya. Pasti astu jero kayu lah dong sebelah. Jadi mana dia ngerti? Ayo, tarik monggo. Ayo Lata. Ayo, narik monggo ya. Ayo dancing, ayo. Ayo sini Nay. Ayo bertiga ya.
joh nih Kang Iping. Mererot aja Kang Iping loh. Perjani deh. Asik tepuk tangan yang meriah. Aduh, nak wani di man. Segera ke saji. Ini segera. Ngiping si Duri belum ngencah kan kemalu nih. Ayo Jani nyoket. Oyong genap. Kalau tadi joget ben mani milu si ibu ngigel ben. Enggak. Saya ngadil. Apa na yuk kene na yuk suba bajang na suba tadi joget. Bajang apa amor kelas 5 SD. Jangan orang naik kelas 5 SD. Oh. Nak sang suba bajang. Bajang apa? Bajang. Bajang. Suka mah bulu. Ulo. Ibi aja kaya misi sing. Jorok sekali. Jangan ya kaya barang Ibi. Rai. Apa? Matan raya lamur. Hati ke Suba misi mana tipis-tipis. Ajak bareng kaya Ibi. Barang kaya? Oh. Ijal. Iya di kemana mani, yang ditukar ada. Masa dijauh sih barang. Gak boleh jorok. Yuk, lihat anak-anak kita harus mencontohkan yang terbaik buat mereka. Betawang cang bulu apa maksudnya? Apa? Bulu sipah. Oh, tak kirain. Apa? Tak kirain Geria lak-lak pun. Lak-lak pun. Maka semua ya buat pengibik yang terakhir siapa namanya itu? Iya, Gus Kiplingnya itu. Kipli, baluan gitu. Balon. Di Balon, nanti follow Instagramnya Moge ya, @gekiki ya. Instagramnya Ayu juga ya. Ayu Rate SW. Oh sudah. Bolon boy. Nanti semuanya anu juga ya, follow saya. Apa? Saya IG, nanti follow saya ya. Pokoknya IG. Cari nanti nama saya ya Sulendro ya. Saya Sulendro. Kok Sulendro? Kita malih nih di Instagram itu. Kutu laut.
gitu. Adi ha. Ibu momennya cat kain bro. Pasang boy. Pariwara. Iya. Yen aku agak kena seroten teh makerwa. Remah orah sirah Gusti Ayu Centil. Kengken yang calon arang. Moyong. Enak gamelan boleh. Wayu. Dah gamelan, gamelan. Itu gamelan bang tengah yo. Jadi kene carane ira kok kundangan ke tanah lot samilan mebalih rejang samilan mebalih atau bonres canging mas luayah lucu nih Oke kau. mau mudah mana aja ngordo aja ketua nih ngalih saya kone bati kembali pokoknya ngau ya ayo Ujani. rujak gini margi sarang tiga Madera. Jalan jani cuaca dapat awang. sing gusti diang mangyereng pejalan nih koanan leren Sisian kerauhan ya sana. Amun togin. Uli sembangan pedang kelemah latihan memdoget. Ada aja ribut nih. Kene ber ramah nah. kana lihat bagong Pici-pici dan cai. Kini bu ngajak penabut truna-truna, semangatnya luar biasa. Semangat 45. dah kepakean baju ni bang Bangka bolon ni. Panak tunggu ibu. Mai orang semangat 45 bang, gak belang angklung tekan. Berdenen. Pas atak lah gameleng peswang sing kengken. Yang ke wangjangnya
Dunia angklung jani belaganjer polon be. Ya pasih. Bedak pungut dia. Bedin. Ben manis sing ada angum. Ngai gen. Nih, burung celepuk makan kerupuk, tepuk tangan cepuk untuk penabut ya. Oh. Tang gitu ada teman tiang boleh tiang diki ngatur orang ayah. Bang tiang tugas diki nyager rejang segaro. Luar biasa 1.800 penari. Untung sing ada penari dari main surfing gitu Kerauhan wah pung yang aling-aling tuh ada ya kalau kerauhan langsung menek surfing gitu penari. Antos yang di sing ada boleh jangan lagi ngatur ngayah ngajak aden dia ada nih di jalan nih lu aduh bentar main kewah yang ngajak munyi kan aku tuh lewat di tiketing di depan tuh masukin pak masuk mencelap tiketingnya ke tiketing kedua udah ke kanan dia menek ketidur ben udah ke kanan ben mulai ketemu ben tiketing pertama ternyata dia melincar di tukir bercang hijau orang seni anak seni harus ngedengan ini ikan ini penari galit ada bang gitu ada weh lamat tuh geng lu nak kengken karena sini ada orang ayah subo perkenalkan nama uling hijau pastung kare anjali umat mau uling hijau perkenalkan nama Tidang Eo Cibio Nyunyu weh hati nama langsung perkenalkan ya Raga anak Bali umat agama Bali patut ane nganggu padane pengastung kare asal Bali Om Swastiastu aduh senya jang hati senya Sang Troma oleh Om Swastiastu apa ngerang Citra tuh jangan orang gitu Ben kengkel jeneng
Cang tugas tu cenik kau tutur kan pakak cange. Tutur DJ tepoknya mau Bali, nyak di Selat Segara, di Jawa, di luar negeri. Yang tepok nak Bali tetap cara Om Swastiastu. benar tuh. Kita ada ke pekak cang. Ingat bejang rokone ke tutur pekak cang melalui cang kesengol. Kesengol cem lali. Kesengol cang melalui kas malam minggu tuh. Ingat Tepuk cang seret setel pakai acang jalan buset. Tepuk cang dagang bakso, pembeli es cang dagang bakso tepuk cang. Dagang bakso tuh. Misi tulisnya bakso Krama Bali. Bakso Krama Bali pasti benak Bali lah. Nah Bali ingat cang tutur pekak cang. Salam cang dagangnya. Salam. Om Swastiastu Pak dagang bakso. Deng isiang senok, deng isiang jembung jangan yo. Jangan jembung nih jangan senok Om Saud. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Nak Bali. Benar dono. Tok melalui cang kau paseh. Melalui jika pasti. Di tanah lot. Di tengah lot. Di tanah lot, tengah lot. Tepuk cang dagang lumpian. Apa? Dagang lumpian. Lumpian. Tot dagang lumpia di paseh tuh. Dagang lumpia di paseh. Dong mesunan ya. Mesunan. Isi tulisan lumpia Krama Bali. Lumpia Krama Bali ya Bali lah. Nah Bali tuh. Ben salaman cang. Om Swastiastu dagang lumpia sing idang mesaut ya. Tuh nang lumpiane di bedel. Mesaut ya. Om Swastiastu Pak lumpiane belum cicing. Ada di si lumpia belum cicing. Jangan di bedel ya. Jangan tuh. Akon sing mulia to cang nengen Roma. Ada ngancing ke Roma. Ada ngancang Roma nih. Ingat tuh. Dah peka Alexander dah jangan rumah cang tuh. Wih, ada peka yang wayah ganti Alexander. Ya ugas ngelekat tuh sandar petir bolore kan. Tuh angkalang ngelekat Alexander. Halo mana lekat pana ulung mau glebet nang glebet ada. Tuh beka Alexander melalui cang ke Tagalog guas masa layangan itu. Masa layangan tuh. Weh melayangan cang layang jangan-jangan sing tadi melayangan. Ayang jangan sing dari belayang bungu cikeng kan. Cang layang jangan-jangan doh. Sing tadi melayang tadi. Pencepoknya mau pede, layang jangan mundur kan. Layang jangan pencepok motor. Layang jangan. Layang jangan. Tuh ya. Jangan-jangan tuh, Bo. Ada. Nah, tuh bio tuh lantang mula layang jangan nak mula lantang ikutnya. Yang layang buntut nih layang ngan genandane. Tuh bocah ketekale. Dong asik cang tepuk cang ka Alexander. Alexander ada. Dong menek punya nyuhe. Punya penyanku. Nak duo tuh. Tak duo. Nak Bali ben otomatis tetangga cang tuh. Ingat cang tutur pekak cang. Salam cang Om Swastiastu. Swastiastu karo. Halo Kak Alexander. Om Swastiastu Kak. Om menek udah nyum masaut ya Mas. Kayaknya pekak ada. Karena nak Bali nak duo. Masaut ya. Om Swastiastu eo. Nah, sing jangkep di bedel. Peka ulung. Ulian to, bok peka ngesek-sek kadang cina disco yo. Weh peka apa disco? Kene nak Ngasian peka to marah dakon jangka nak kengken si lemes sakit gede si orang peka meneh penyanyuh orang cik itu Mas. Ulian to becang Roma dadene. Di Roma. Iya lah. Nyah cang dadene wang Iya cik. sih yani. Tapi sing dadi gitu. Sing dadi. Sampuna tuwa temu nyitiara, sing dadi trauma. Sing dadi trauma. Harus tetap ajakan ane madat Om Swastiastu salam rago nyamo Bali. Sing ada pandangan yang sing rago generasi muda ane ngelestarian salam motor nyen bien. Tamu itu datang ke Bali. Apa rago? Apa ada itu? Wisata rago bejak itu sangat ramah walaupun ini yang mengerti rago orang alias Om Swastiastu ya bareng masih orang Om Swastiastu boleh dua kita belajar bahasa Bali makanya rago Bang Aris bisa ngejang kan harus bisa nak ngoseng dijut ngoseng nih rago patut ngomong ke gitu ajaknya nih rago patut ngomong gitu patut cara jadi tulis nih LU tuh jegek nih terutama nih baju pink dari depan buah lantang tuh mukanya pipennya gingsel pipen apa gingsul apa dah bungsel boleh anak jegek na kelingan Kobe Junior Kobe Junior ada di Jakarta tuh gue ngerayu necik-necik dah beda lima dah di apa aja apa cang lawang bede rayun takon malu naik pas yang bedeh yo hai guys cang nakonang bapak ragu harus nawang sopan santun dini di Tabanan orang-orang santun banget banyak sekali semua orang Tabanan orang yang sangat santun-santun panawaci wak ulik joh lagi anyar mai berarti orang Tabanan pedagang pejati ya adik itu nggak bersantun wah sing matakon ayo ge boleh nggak AA ngarayun nengah bunguci AA jeneng ci cara aneh weh nah AA yuk tadi tadi pak
Nih Weh, pernah marah boleh ngerayon kene berarti kumis belindir. Tidak wajib bapak kumis yang kalau ke gitu. Yen ngopeng yen ngau kene si nak ngelagai. Ada ngelagai. Do usut ngelawar ngai komoh tuh luar biasa bapak ping duung kita ngai komoh. Di ping duung ada ngomong. Kedang pertama komoh. Ya, betlah yene. Isine nu nyangklak ini. Oh yang baso-baso diangkat di kumis teh oh. Ben di kelas isine ya ben atau ben man komohin. Wah ini dayo nih. Tapi perlu ditiru. Rayu. Rayu yang dengan lagu Kobe Junior. Hai kamu, hatiku dah dikduk saat aku. Ijen dek ini nah. Penari latar belakang tuh. Penari apa latar belakang? Oh nih pengiring nama gending itu. Penari latar. Oh penari latar. Nah. Hai kamu sesuai dengan gending cia. Isin kelentuk. Macam SMS kan kayaknya. Hai kamu, hatiku dah dikduk saat aku melihatmu. Jatuh di hadapanku, membuat aku buru-buru mendekatimu. Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku. Lea. Cai sebenarnya lihat ini, toleh untuk jegeknya, toleh untuk jegek masa Lea. Banyak itu di macam di TV ini dong. Iya, TV apa kak gitu? TV kene balik pos. TV balik pos. Saya ngadu di nak. Iya. Masih di jam keneng nih. Dini di not Di Bali. di Bali. Mak mau ganti ya, Dini udah di Lea. Dangdut. Aneh tuh di Roma. Oh, bapaknya gue ngaji Roma Irama tuh. Adi kau ngaji Roma Irama kayak gini mungkin. Ini nak mau ijrah ya main ke Bali, tadi gue ngaji Roma Irama. Nek kayak gending nih. Aneh kenop menunggu. Maka itu dani sarang sami sana wonten mriki di tanah lot subuh menunggu iraga canging mas ngatur ngaya pangbidang itu dani. Pekedek pakanyum depan oh. Iya. Menunggu. Menunggu. Perjalanan kita mana? Wajib nih. Mana? Nah, cang translate tapi translate ke bahasa Bali. Oh, bang ngerti juga nih. Liu aneh mana lingsir bang bisa masih ngerti bahasa Indonesia, bahasa Bali. Bahasa Bali. Jeng gitu deh. My love. Wah, jadi kamu ya kunci. Cik udah mesti Kena ngerap. Ya mesti setel suara deh. Pasti mesti keyboard nih. Ije Roma Irama mesti menghidung bunga cik. Mana benar di gong ngaji ya. Ada bela sapira deh. Sekian lama aku menunggu. Cipendan set. Bede. Sekian bede. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ken bede nek Ken. Si lama bede. Apain? Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Idam sengjet cang di. Untuk bahasa Cang. Betul. Cang bahasa Bali. Bahasa Bali nih. Semua sakit cinta Sekian loh. Sekian lama. Supaya kalau tiang mengantosang ando rauh ragane. Bukankah engkau telah berjanji untuk jumpa di sini? Ya bangkau nasi boy. Jelema Bali nggak ada ngaku-ngaku bahasa Bali dua. Bukankah engkau berarti cising? Kayaknya. Yang barang mau belum Jalan. Bukan. Sing ragane sampun masatyo ando ragane.
datanglah kedatanganmu kutunggu Kerauhane angkosang. Itu. Cacing udah kerauhan. Pantes saja jak. Ini kadang dipatoh jam kerau itu. Aduh, jadi lemah sakit endat pula nih bang. Si lemah. Nengil ci. Si ngusah-ngusah gendeng kan ci. Terus lain gendeng cancang bang rayu yo. Rayu ji. Gendeng, Engken. gendeng debak kepala. Apa tuh budak kepala? Yang orang das kan kasar. Debak gindas itu kasar tuh. Debak kepala kang Wang. Nggak ngerti ngomong kasar-kasar di Engken nang tuh orang gendeng. ini santun-santun. Oh, dagang santun kejam. Kayak gendeng gendeng. Hai gadisku yang cantik SD 2 gelas lah tuh. Ada cara debak kepala kalah. Atau betul. Bang jangan rayu ngelak-ngelak tidak dini nak santun-santun ini. Ngeruang kulit. Kene beci mau mesepel maro di belakang panggung gitu. Hai gadisku yang cantik, coba lihat AA di sini. Di sini ada AA yang cinta padamu. Gadisku yang cantik, coba lihat AA di sini. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sangsot cang jika pasir lah. Itu ada gending SD 12 misi coba lagi. Ben kau nih. Ini rejang tekan bensin nih. Payahnya sih rajang segoro nih. Nak rejang apa? Rajang batu kembung nih. Yencang. Rajang yuyu kangkang nih. Sakit gede. Tolen nih tepuk gede kangas. Isik. Iki bedi munyine. Nih ceni amal peteng aja cara buat Vespa polone. Yang merero daya dua. Alih cang di angka-angka. Diangkang. Angka nomor 1. Nomor 1. Nih dole. Apa dong? 0. Berero cidak lu. Cang merero. Berero jak lu. Aleh cang janina. Ya aleh cang di botol-botol aleh. Di botol-botol. Botol-botol ci cara botol bir. Botol bel cang. Yo cara semprit. Sprit. Yo. Botol minyak angin. Saya minyak angin nih. Apa? Balon. Aduh mi. Janganlah masih. Lah. Baris jat lu. Baris jak lu. Ya nalih cang di jalan nih. Di jalan nih. Aw. Apa maman bungut nih nih? Cepet. Batis cangnya. Ya nalih di jalan nih. Di jalan nih. Beli mobil. Beli mobil. Nih trotoar. Trotoar. Cang. Kain cicing. Mimi. Saya juga punya. Coba merero ada jat lu. Cang mimi cang. Nih oleng beleleng, oleng badung, oleng bringkit, oleng beleleng Pancasari. Weh, artinya? Nih celeng, nih kaung, nih kucit, nih layon sari. Layon Sari kan abah mati yo. Berarti dioyang Layon Sari main. Ojo ono ngeyel lo mas. Opo itu. Tak betul kan kamu. Apa petang di dalam gelas? Habis kamu gitu banget mage. Mimik. Cang berak nih kan asane yo peran marem bilu gerjang kene to, gerjang Selat Segoro to. Benar len munyi ni maro nak wah ada nih ulung di ye keples to ada ulung di ye yang len ngene. Kebru. Adi mah kebiuk. Ya ketang nih mo. Acan. Oh. Ada cewek aja dua rayu. Kalau melihat cewek rayu neng naik cang. Wih rai. Celeng. Mamang tuh rayu Maksudnya ada cewek, ada coba ditaruh di taluh pisi itu. apa taluh bisi? Televisi. Beda lah jenang itu. Tidak dong cang rayu. Pasti suat kerauhan nih mas. Asal gerai.
Ini pawang kerauhan. Ada nak kerauhan. Wah, ada teko. Nyene. Baru usut. Tanci demen ulu-ulu cuman sing gemol ini. Sudah orang Marah kita bodak kerau-kerau kemakan zaman liu dah Makan zaman lagi. Biasanya kita marah ada nak kerau soleh sih. Kumpling itu wapenya mau bunyi perjalanan mereren kerauhan. Selfie apa dan video call. Koyong nak malu pak, mama lagi kerauhan ini nama. Ada kerauhan selfie pula nih. Ini apa kawan? Cang sing memunyi nak mau gede. Ini ciri-ciri kekerauhan. Aduh beli gumine dingin gati. Sing lemah nih pedang nih masih dingin. Lada pasti. Nah, sing memunyi. Beli gendeng nih dong awak aku mau gendeng. Weh lihat, nyai mah gendeng dok peleh. Nak bumi panas gati dingin Iya mau gati. gendeng cang sing ada mau gendeng. Mana tuh? Nah, Kerauhan. Ada balik gumine panas gati. Sing lemah nih petang nih masih angka. Yen masapot pasu palau palakpan. Yen malalong cucuin rambut buyung. gendeng bubut. Apa buen lekune kala-kala. Yang mau milih minahan ngai parah. Subo tawang legune gala-gala. Adik hidung nanti nih. Si lepen lucu. Kan? Si lepen kerauhan nih. Awak ni luar tinggal jadi tu bane mau kan? Beli kayak muani kong. Ibu karo ya. Weh, ini saya slow. Wat pria karir. Pria kali. Wanita karir. Wanita karir. Waria karir. Coba tawar legune gala-gala. Lemesare bercelana bawa-bawa. Jani panas nebong lapong-lapong. Selalu isine batun salah. Apa tu beli? Nanging Ini belilah kar saya karena kepen sasaran lagu nengok. Tiang dan satu barang beli. dampingin asing sama ajohan. Kita yang tadi punya jabako anemia. Cembako nih cembako. Cing apa nih? Apa nih? Weh, cing dari apa nih? Dangap-dangap udah di lelasan. Di lelasan dangap-dangap. Dangap ini dibohong nih kira Kan gong jangan kata saya gonong ya jangan. Do ibu ada di Cepako, mana milu sih ibu ngigalnya. Ada kelas gitu, kan? Balik ke tadi dangap-dangap nih. Kengket beli. Kocok cerosun. di stop kenapa? Bong. Weh, hijau ada cembako gitu. Bong, kada di dangap-dangap nah, bong nah. Anu inan bedawang nalon. Bong, tekan bong kada di Adik dangap-dangap. Jangan dangap-dangap juga punya selera, masa aja bencong. Masa kamu jajan ke gitu. Dangap-dangap di malam botol. Si macam-macam orang bencang. Engken no. GBB. Bebe. GBB ada. Atene, GBB. Atene. Gek bencong blegeran. Gitu. Ini yang tadi sudah setrojek apa kalah. Dari Sunda seterong tinggi karena dia apa beda deh. Belikal tadi tukang komponen. Jokokin keceritin ban spretus. Ini kan keceritan ya. Ini milih sih nane kecerit nih. Angkat. Adi tuh luang tuh. Ayo coba kolong nak. Kolong. Ijo ke nenek. Sing misi bintel kayak kan ngeceritin. Bintel ini.
Wow ya kau. Wow. Yen Gede sam sepuyar ya. Bicara tenas kuah. yen ci ngalihin pindil yo. Tahu engke. Cekuk bong maronya nengok. Saya nggak tahu caranya ngalihin Engke. pintil ya, weh. Engke carane. Mai malu. Ini oyong. Ah. Kok mingkang. Nah, beli ini di belakang. Di belakang. Oh, di belakang laku. Apa depok? Cang milu ningkang cang gedenan. Itu kan lampu itu. Lampu di muka. Itu kan di muka kan lampu. Au. Boleh di belakang ada Oh, di lawannya. belakang. Oh, Lawan. lewat. Wah. Tok patun penimbangan leno. Aman yo len. Kayon wayang. Yen tiang dusing dadi apa? Bangken menyon dan pesen nanti apa cang udang cang bang. Pokoknya oyongani bancar. Lemelanga. Jori tanan subuh jam sio ilolot subuh teko. Mulai ci jauh nyong mulai. Mulai. Ke kerauhan. Hati orang mulai berarti noe. Mulai. Pes mau bayang musan. Mulai apa? Kamu mau bayang? Tidak boleh ya. Mulai nih. Panitia lagi sisi. Oh, belum. Berarti yang transparan yang pesen. Meleak kan. Marupun kayak membati anu kan. Membati bahan. Penonton. Uling tunai. Cuh, sing pekat-pekat nak mau balik. Wah, yang pekat-pekat yang mundilasi yang mau balik. Lemelanga. Sing maksudnya sing pekat-pekat terus ada melilat iya, sekali. Biin dangin mau balik calon arang. Nengok kejap luangan daun nih licik main. Biin nak ini balik lu daun nih. Oh, ada calon arang dangin nih. Balik lagi calon arang dangin nih. Daun kan boleh. Ain akhirnya dini bak dangin suung. Akan ben mani dae. Ben mani dagang lengis melahe liu laku. Ada lengis melahe. Onyang nih dekat-dekat karang tungu ben mani. Ada di tanah lot sing ada tungu. Bersih. Babuang makajaan. Pengen wayah. Gedean besar-besar. Pengen wayahan nih. Ingat ilo tugas ipidam. Yang kuat itu barang betul merah. Tuh. Makan beli menakut. Sang saud. Pergi gesen memunyi. Ben mani ben ada ngikal sing mau peton. Sing angon ben mani angon benjap yang kelas bungut bocang apa angon benjap. Angon apa? Angon jak ngurdo. Jangan negatif thinking, otak negatif. Wah, mah. Sing dadi keraka, nak tuwa sing dadi orang keto. Sing dadi nomplok-nomplok mie bayo kan nomplok mie kamu. Ayan sing nomplok. Pas tuh cang nasinya nah. Pas itu apa? Tadi apa? Tadi apa? Pastu. Tadi apa ya? Kena ci tadi apa kena ci ya? Nomor angin. Kena ke pas tadi apa? Tadi apa? Oh, kena dia apa? Pangsuge. Pangsuge. Au. Jadi kudu umur Dua. patah. Jak umur saya pasti suge. Umur saya suge. Oh, Luang berarti luang. umur saya suge. Aduh berarti. Gat suge. Gat. Umur kuda ya nih? 23. 26 suge. 26 suge. Aja 25 suge. 26 suge. Umur 24 aja 25 mati. Selama gelam. Nyi mendoakan yang tidak baik sekali ya. Ci dan suge. Suge dot. Do. Adil. Ci mulut luangan lacur hidup dia. Baik. Bisa berangkat gendeng cang marah. Ci magendeng Saya saya. kadang ngentut marah no. Kade cangci ngorco, apa gendeng ci ya? Lo. Kan ngorco yo nanakon. Lo apa gitu na apa deh? Ini kan menakut. Tidak suge. Cang, Aw. Aseng bona ci boleh besuge menolong. Dapat ngeraket. cang sing suge. Masih suge. Cang ngalih cang kualong lah. Walau ngelah. Aduh cara Tadi jadi kecukupan. ada timpal ngelah Fortuner, cang nah batas ngelah CRP Kang Wang. Sombong. Nah ngelah kurenan cang, nah ngelah kurenan besi cang batas dado Kang Wang. Sing masalah nih itu. Yang berkelahi bola yang dua ingat nah. Lo, ba, makaneng. Sama kang saya yang makaneng. Dan
jangan orang mat aku begening. Yen megening. Oh. Bana vokal nada ci megening muni munyin cingur tuh masih kini munyin Nah cing. bungut cang mulu kene bungut masa bungut cang udang si sewot ya dah. Oh cang kuping cang ningahan bungut ci. Kau nak isi nak kopeng ibu lekat nah. Ama gua ama. Bohong dah nak yo cang bangono dah tiba. Cang oto aja cici sing dole cang. Apa dole? Panitia dole cang boy suwon gitu. Benar-benar mencakon. Kau tadi suot nih. Onden. Lolat nu nyongkok kone di WC. Udah lo nyongklor. Sing ngabo pipis maya selong tali ngabo pes duang tali kaya. Lolot nu gitu ya, kenyang cecak. Adik gitu. Kan kedol kenang nih, cek 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 cek, dekat tiba dhuwur. Lucu nih. Tadi saya lucu. Ada orang lucu, yang penting penontonnya gede. Gede, saya lucu nih baru gede. Dia lah itu jangan digituin adiknya, Gep. Kenapa pasang yo? Adik. Jangan tunangan. Nya lah tunangan. Ih, kan lah tunangan. Lah jangan. Ulut onen teku. Lu mau Berarti rago ini nak pecadang kuang sebenarnya. adik gitu. In lolot sing teko nyen tajat tuh nah, yen buat teko nyen suat ya sing enggan gitu. Berarti oh, panitia buat teko panitia do. Do misi kene jale ketengah suat gitu ya suat jadi. Ayo sinap di dia ngantuk para mau Santi. Wong Santi. Wong merdeka.